السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وإذن سلام ميل بقى جوجتان وأنا جو حماد وحد الله يكسر ولا مركل يا حماد فلوكس صباح وناكسن حبيب وناكسن قلب وناكسن وحي كوتاي وناكسن أنا كل صبح نوتاي وجمعة وناكسن ميل بقى جوجت إن شاء الله مركا إن شاء الله ما أنتم حصلتوا بدنا فلوج أنا حكوس بسنة هاي ونكاح عروس إن شاء الله عنده حركة جوجتان wiil Somaliyeed iyo gabar Malaysian ah iskuulsan doonaan isnikaasan doono intaan video bilaabin ka hor please like share subscribe marka insha Allah waxaan aadi doonaa maanta meesha ka dhici doonto xaflad nikaaxa marka idinkan inaad jeclaan doontaan rajayna videogan marka ayaan wadalkan ku badan inaan leeyahay let's go Israf ka tu pare aku jara baji. Wow. Hari yang kau mahal bakor ah. What? Bakor apa aku cerita be? شيخو معنا عاب معنا شوح وناكس اي ما تلحق صعنا مان ديك السرنت هاي ما انت هيك انت عاب صاحبكين اي مستر امين ميركي سواي ساكي سواح خير في الهواي يعني سو بوليو ان شاء الله لا اله فات هذاك مسؤول عن مقلدينك امام دانا لو كطلع شو مسؤول اللي يرموا مسؤول اخر ما داعي لا يا مسؤول اللي يرموا انا كمسؤول وعاون نكاس فما لنا كمسؤول نكاس كعارجين انا ان شاء الله قرب ولا مضمون دويدا صح ان شاء الله We have arrived. شو انتهي؟ اليوم جلوس انا ما اتكلم. اتكلم جو مش sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat pertama A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwa. Nikah you to my daughter, Sarah binti Azhar, with a mahar of 10,000 ringgit Malaysia in full settlement. I accept the marriage to Nur Sarah binti Azhar with mahar of 10,000 ringgit in full settlement. Simple, right? Yeah. Now. Okay, Betul? we do it exactly actual now. Saksikan dengan betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Amin bin Muhammad Yusuf, I nikah you to my daughter Nusarah binti Azhar with a mahar of 10,000 ringgit Malaysia in full settlement. I accept the marriage to Nur Sarah binti Azhar with mahar of 10,000 ringgit in full settlement. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala 10 ringgit, thereby causing the talaq, open her by way of talaq. What? Yes.
hari ini sebulan dari Badan. Sarah. Masalah Ada ke? pejabat agama. يا سوق maanta ya soo بس waxaad samaynaysaa adi ya waxaad samaynaysaa waxa u imaanay xalfada arooska oo walaalkeyga amiin iyo ma fahanta iyo dimaashadeena marka xaleena mabruuk ya marka meesha saxariya marka hadalku isku fiicnay ma fahanta peace and love guys jiro joog insha Allah marka ugu dambeyntii xafladii bay soo dhamaatay arooskii oo soo dhamaaday marka waxaan filayaa idinkan inaad ka hesheen sida quruxda badan arooska loo sameeyay marka waxaan leeyahay sidoo kale arooskii aroosada walaalkay Amiin iyo Sara waxaan idin leeyahay aroos wacan insha Allah mabruuk congratulations insha Allah marka insha Allah rajayna soo dhaweyn doontaan gabadha walaasheena marka waxaan leeyahay videogan iyo video xigta ku kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo aroos wacan